direktor obrazovanja očigledno nije razumio, ja nisam optužio direktorijat, pravoši odvajanje ili segregaciju ili da je utjecao na kačanje ili nekačanje cijelu instituciju. Ako nisam rekao sam da je istina, jer kolege koje su vašom slobodno pozornice, koji su isto također utjeli i sudu nisu doživali. To je istina. I tako onda mi je bilo. A da sam rekao da je bitno da je to istina. Institucije direktora zdravstva. Ovaj je zdravstva. A ne znamo kako je bilo stanovi. To je pitanje da bilo zdravstva. Ali oni se našli Kibo, bivši boji protiv svojega. Znate me izuzetno dobro, ne malo, mnogo. Znate me pa ste tu. Da me ne znate, bi bili u Švajcarskoj. Najvjerovatnije ja ne znam. Dragi prijatelji Beat, stan koji sam dobio iz programa, nisam dobio zato što sam rekli i bio sam SPS. To ti nisam rekli ideal partiji, u stvari nisi htio da čuš. Evo zašto sam bio najbolji kadar i danas sam govorim, nažalost. Jer za rezervisana mjesta u obrazovanju gdje sam bio, nisam imao koga da upišem. Jer učenike koji se ti pripremao nisu stekli minimum znanja izgleda da konkurišu u medicinu. Da ne pričamo o drugim fakultetima. Taj medicinski smjer sam upravo otvorio da sutra bude nešto i pomagao na taj način i ovdje koji mi uopće nije sakran. Ali to je neka prošlost, ja sam pitao direktorija urbanizma, koga ne vidim ovdje, stanovi opština Dragan Šima koji nisu okupljeni i onda se može sudskom oblikom okupiti. Ko su ti stanovi koji su neostali, jer od tog stanova je bio 1992. Za vas nađe da vas svi pomišljaju. A onda, dok je neko nije otkupio zbog, većinom Albanci, od toga što nisu im davali bivše vlasti da otkupe, jer su ih terali sa radnih desna, pa im nisu davali pravo na otkup, ti stanovi su ostali neotkupni. Sada je došlo vreme, nakon svih ovih godina, da taj čovjek preko suda ostvari svoje pravo, jer ima stanarstvo. I onda je otkupio, verovatno je to, samo se utražio, postati ljudi, dobro je, znam. Jer ne možemo mi ovdje čitati samobrojčane i naravni, mislim, stvarno, van ovaj izveštaj o radu treba da neko stvari. Dalje sve što znate, gospodine Beat Bujru, to sad ovdje pred ove skupine. Pred ovim ljudima i ovoj javnosti. Ja ovdje sam član skupine ispred partije koji su ti ostavio, koji se okrenuo uvijek da. Gdje si ukrao 2 mandata. Samim ti 2 direktorijata u sada, ovoliko pozitivnog GDP, koji vam daje krila svakiga, pored toliko tih, i ne samo email adresa, šta je sa stanovima koji će Centar za socijalni rad da deli građanima i većine i manjine? Zašto nemamo imena? Da nisu to potencijalni glasači. Nemojte sve da radite za izbor. Sve ste imali u ruke i pobedili ste za 150 glasova. Ja da sam imao to u ruke, vi ne bi postali.